n'a parlé de legacy, seulement if your parents are beyond their retirement age, et puis c'est eux-mêmes, au lieu de priorité à aide, y a travail toujours. Pour diable, yo gen douleur dans tout dos, douleur dans tout bras, dans toute épaule, dans tout genou. Tandis que ou-même, wap pran wè libre sou de yo toujours. Pa gen legacy, non? Moun na reme utilize a, c'est pas legacy liye, non? They can't stop because they still trying to build a legacy for you. Yo still ap eseye bati heritage pou mwen. Ile, when are you going to pick up the baton? Au diable, moun yo telman travay zi. Lè lè arrive, yo pa mèm ka jwi la. Yo pa mèm ka jwi sou travay yo. Ile, when are you going to pick up the baton? It's time.